Сёння я хацеў вам распавесці пра мой густ у ежы, все, што звязана з ежай, як і пра станаўленне гэтага ўсяго. Тыпу, як я рос у дзяцінстве, якая ежа вакол мяне круцілася, як я да гэтага даходзіў, што я пачаў гатаваць сам, як дайшоў да таго, што я гатаваў на кухні, стаў сушэфам, прапрацаваў там год. Плюнуў на гэта ўсё і зразумеў, што ніколі больш я ў жыцці не пайду працаваць у сферу харчавання. Ніколі зноў. Вось, такі сёння выпуск будзе, а напрыканцы я вам пакажу кайфовы рэцэпт куркі ў кітайскім стылю. Не, я перадумаў, сёння не будем гатаваць кітайскую курачку, а я зраблю ачмурэннейшы салат з тунцом. Вось, гэта будзе бомба, гэта будзе ракета, гэта будзе карысна, гэта будзе смачна. Вось неяк так. Раскажы, як ты рабіла пасхальныя булкі, панетоны? Як планетарны міксер, вось так. Месіла гадзіну, месіла. Ты сказала, больш месіла, ніж гадзіну, так? Ну, учора 40 хвілін першае цеста, а сёння другое цеста гадзіну. Гадзіну. Гляньте. Ну тут яно так не перадасться, яно такое нейкае аксамітавае нават по тэкстуры. Ось, адзін ужо пайшоў туды. А балотныя яйкі? Дрыговыя. Ой. Не, балота ёсць, окей. Гляньте, гэта яйкі з сядзібы Шрека. Это что такое? Не лепшыя мае гэты спрабаванні, але... Дай-ка я сюды іх. Можа тут... О, колер, это драконі... таких нема. Мать, ты Дейнерис. Драконьи яйки. Шречі. Не, ну выглядаюць, дарэчы, прыгожа. Вось гэта асабліва. Там уже вылупляецца. Так. Як у Бога верыць? Дык не, все атэісты. Так? А ось як булкі есть з яйкамі. Про дзяцінства. У нас свая дзялянка была. У нас была свая гаспадарка, у нас былі свае градкі, все жыццё. Я да гэтага прывучаны. І у нас, як сказаў, была гаспадарка, у нас былі парсюкі, у нас былі нутры, у нас былі качкі, у нас былі куры. Вось, карову мы ўжо самі не трымалі, бабуся трымала. То бок, градкі і, паўтаруся, гаспадарка, яны рабілі цымус з тым, што я разумеў, як гэта все здабываецца і што з гэтага робіцца ўвогуле, як гэта забіваецца, соліцца, я не ведаю, кансервуецца. Я быў у гэтым працэсе максімальна. Па градках у нас все было класічна, даволі-такі. У нас былі кабачкі, у нас былі памідоры, цепліцы, у нас былі агуркі, фасоля, гарох, всякая зеляніна, цыбуля, гарбузы, нават часам мы сланечнікі сеялі. Бульба, бульбу у нас дастаткова было, неяк мы 16 соток, у нас дзелянка, і насупраць у нас была яшчэ одна такая ж дзелянка ў 16 соток, дзе просто под пасадку была, ну, дазволена. Што яшчэ? Зелянушка, то яшчэ 50-е. Што яшчэ? Бацька мяне вучыў збіраць грыбы, ягады. Нас вучыў, мы ездзілі разам в дзяцінстве. Я таго не выкупляў, грыбы не асабліва мне цікавілі, вось ягады любіў. Ён мне паказваў, што можна піць, які, я не ведаю, як зверабой называецца. Вось, зараз у сталым узросце я ўжо скрыпень сам збіраю, чабор збіраю, ліпавыя кветкі. Карацей, вось у такім асяроддзі, вельмі набліжаным да такога натуральнага, я рос, я гадаваўся. Я прысутнічаў, вось калі казаць пра гаспадарку, я прысутнічаў на... Это вельмі такі непрыемны момант на забіцці парсюка. Адзін раз я нават сеў у тазік з галавой. Ой, ну это гісторыя, я тыпу шоў, я назад вось так здаваў, і там тазік стаяў. Абсмальвалі, салілі, потым набівалі, налівалі крывянку. Ой, люблю крывянку, дарэчы, у нас яна на вёсцы называецца шкелёндра.
Ой, ладно, до нас гости приехали, я пошел, все. Если вы еще не умеете готовить майонез, то я вам зараз покажу самый смачный майонез у моїм житті, який я готую сам. Яйка, йде цілком яйка. Нам потребується горчиця, я беру ось таку. Середньої гостроти, ой, задуже. Ось такі. Така лыжечка, така малая лыжечка. Одразу подсолить. І нам потребуються ось такі блендери. Без фанатизма полхвилинки. И все, и потом самое главное, это олей, у меня ось з косток винограда. Можно брать, які вы захочете. Подливаем. Все, оно ось стало уже ось таким, вельми щільним. Сок з цитрини навпрост туди. І ось саме головне, це вустерський соус. Ось такі класичні, саме класичні базові. Туди десь малую, навіть не малую. Зараз гляну. Где ты снимаешь? І додаю десь малую лишку вустерського соусу. Гляньте, отримався такий ось майонезик такого приємного молочного кольору і весь, кажу, цимус тут робить ось цей соус. Тому все. На здоров'я вам, смачного. Смачного, кажу, смачного. Ставить другі ось у духовку. Треба зробити крест. Такого кракена, спрут з щупальцями. Ну вы гляньте, хотел знову обоссать камеру, ну наскільки можна. Я хотів би протягнути своє оповідання, розказ про те, як мой густ сталів і сталіє со мною. Ось, я розказував про те, як я годувався. І зараз протягну і хотів би розказати про свою вёску, про вёску Гринки, яка знаходиться біля межі з Польщею. Там до межі 10-30 кілометрів, до Білостоку так агулом там 60. То бок вёска сама знаходиться там до Пущі Біловежської, там ось пешу можна ходити, на ровери, на лясику їздити. Короче, вельми близько. І ось у мене бабуля там готувала шмат різних речей. Особливо там я приїжджав, і там всякі кабана кололи, і потім, я пам'ятаю, як це зараз не для їжі, але як там вантроби чистили, я знову-таки повторюся, як кров'янки наливали, як робили, я не пам'ятаю, як називається, це ковбаса бульбяна, яка знову-таки в вантробі робиться. І вона робила типу бабку, але з вареної бульби. Ось, з вареної, і вона зробила, товкла бульбу, туди шкварки додавала. Я в дитинстві думав, що це розинки ввогуле. Думаю, що це так смачно, солодко мені. Ось, і вона, ну, це ось суп, молочний суп. Два молочних супи. Перший, вельми, там навіть готовки нема ніякої. Перший суп – це пойти у лес, назбирати чорниців і суниців, і потім емалюваний повмісок, цукор трошки, молока, такого, не веду, з сиродою, ну, не теплий, холодний я любив, звичайно, і ягоди. І ось це лишкою наворачуєш за дві щоки.
А вось другі малочны суп, гэта была зацірка. Я памятаю, як бабуля рабіла ў сенцах, у нас там кухня была, вось як заходзіш в сенцах, і летняя такая, можна сказаць. І яна там гатавала, памятаю, прачынаўся пад водар, просто налеснікаў, бліноў, ну не мне такі гатавала. І яна, я памятаю, як яна рукамі катала гэтыя, не ведаю што, кавалкі з цеста, у малако кідала. Ой, я вырас. Яна показывала, як рабіць масло. В сэнсе, она не вучила, яна рабіла просто масло. Была такая маслобойня, ступка такая вялікая, драўляная. І яна біла масло, бо мы трымалі там корову. І я памятаю гэты смак масла. Я не асабліва яго любіў, ён такі з дзіковінкай быў. Але все адно яго еў з хлебам, з гэтым, з цэглай. Хлеб-цэгла. Ось, цукрам зверху посыпаешь. Ой, смачно было, смачно. Ну, маці моя таксама, в сэнсе таксама, яна гатавала просто выдатна. Хатняй піцы, ведаеце, на кефірным такім цесце. Яна пірагі мне з пячонкою гатавала, ну мне, нам, в сэнсе. Залівны таксама на кефірным цесце. А якіх пірагоў такі не было, з сочывам, такія кручоныя рулеты былі. Былі такія рогалікі з цукровым, такой, не ведаю, посыпкой. Беляшы гатавала. Ой, такими просто тазиками. А батька любіў гатаваць плоў, у нас такая ўцятніца была. І мы гатавалі разам нават. Ён мяне ўжо пачаў да гэтай справы далучаць. Я там цыбулю, моркву чысціў, нарызаў. Потым ён мне паказваў, у якой паслядоўнасці трэба абсмажваць там. Спачатку цыбулю, потым моркву, потым курку мы часцей з куркай рабілі. Вось. Ну, часам са свінінай таксама было. Вось. І ўжо з таго часу, не скажу, што з маленства, ну, окей, там, ну, год 10, можа, было 11, я ўжо пачаў гатаць. І потым знайшоў нейкі часопіс, і там быў пірог, які рабіўся на заварцы, вось, пад чаю менавіта, з такога моцнага. І я не ведаю, як яго пісаць. Он такі збіты, насамрэч, быў. Але я ўжо прыгатаваў суперш пірог. А потым наступным пірагом было, гэта, напэўна, была шарлотка. Быў сезон яблыкаў. Я такую, як тартатен, перагорнуты пірог. В сэнсе, на патэльню выкладаеш яблыкі з цукрам там, іх абсмажваеш да такой скарынкі, пакуль не карамелізуецца, сверху ўжо заліваеш цестам, і потым, калі яно гатова, ты яго пераварачваеш просто. О, тут яшчерка. Вот там конская яшчерка. Самый лепший у нас был это черный хлеб с маслом и с солью. Ага. Еще такая тема была с хлебом. Я делаю сливочное масло, добавляю туда лимонный сок, цедру, ага, соли и перца немного. И вот это прям. Еще можно поспробовать, видишь, что мы анчоусы додаем. Это капец. Я вчора... Віка, моя жонка, почала хлеб робити на заквасці. Ну, в сенсі, вона вивела закваску, вона стоїть, її звати Лариса. Ось. І все, хлеб робиш, гэты ось анчоусне масло. Все, бомба. Короче, коли потрібна закваска, то можна. Не ведаю, коли ти не настільки заділбаний. Какая-нибудь конина, типа, или оленина, считать на гораздо больше. Достань горелку. А, у меня еще есть до кавы ноперсы. О, Кожному по ноперсу. Блять, класс. боже, как ты... Откуда ты знаешь? Ноперсы это вообще... Я веду, чем спокусить. Когда человек в твоей компании знает твои слабости. Блять, все окей. Пакет что ты. Вау. Ну-ка здесь. А где ты брал булочки робил? Заказывал. Типа. А. Я ж не знаю, откуда. Бери, будешь, нет? Ну, зараз возьму. Дякую.
У меня есть 2 булочки, и их так само можно поделить. Типа, у тебя же ножик есть, коли что. Да. Сенси булочки, там бутеры с шинкой, авокадо. И тут томатики. Люблю с гурманами ходить. Да. С тем, кто не умеет есть, нахуй нет вкуса вообще иметь дел. И кольки такая приблуда коштовала? Ось накрутка сама. Я не скажу, но там что-то прям совсем мало. Мгм. То есть 25 злотых, Вау. около того. Но я долго искала, потому что оказывается, что такой простой сетап не так просто найти. То М, есть там обычно 3-4 вида разъемов, мгм. 2 из них очень рядом. Они похожи, Мгм. но заранее не знаешь, подойдет или не подойдет. И лучше ехать в Декатлон и прям на месте смотреть и прикручивать, Да. проверять, чтобы оно работало. С томатами ты это хорошо придумал. А такие же выросли. Урожайний год. Ну. Пленные. Великие. Ти бачила? Є типу малі каперси, Я видела а є такі, як литра, есть олівки. средний. Ось Ого. по помірах. У Лідлі Пиздатые. італійський тиждень, і вони типу завозять туди. Что там? Пупсик? Та хуйня не кажу. Я бачу, як навіть хліб робили, з собою брали тесто. В Україні, я не пам'ятаю, як ініціативи, там кухари збирались, щось таке. Ось на Бля, я вот с выпечкой, типа, нет. Я профітролі люблю робити з креветками і з крем-мусом, типу, неким. Боже, матчу себе заваривала. Ой. А я ось не любитель, я не рассмаковал. Охуенно, обожаю. Я не люблю ее в чистом виде, но с растительным молоком отлично. Угу. И сиропчик. Я люблю камбучу. Ну, знаете, чайный гриб, это камбучу, это топ. А ты любишь типа в классическом или с чем-то еще? А я беру, что бачу. Ну, в сенсі, з травами, там, з джинджером, ось я прошлый раз з імбіром брав. Будем протягивать подкаст про ежу. Ты снимаешь все, что мы про это говорим. Так, это про дивную страву. Я вам згадав. Знов Турція. І вони у дурум, у лаваш чи у булку кладуть не тільки м'ясо, а кішки. Бля. В сенсі, їх вертел, і він не, ну просто він горизонтальний. І на його намотані кішки і вантроби всякі, Ага. барані. Називається кокареч. І просто смажені кішки. Ну как оно? Слухай, нормальово, типу, коли все приправлено їх там перцями, сумахами і цибулею. Я думаю, если оно высушено, прям зажарено Так, нормально. там з коркою, типу, кайфи. Чипсики. Так. Ну не всі, типу, люблять їсти. Ось прикладно так виглядають пошуки квартири у Варшаві. Є такий бот з житлом, і він просто парсить з сайтів, з OLX, з Отодома, і ще з чогось. І тут зручно є кошти, описання таке коротеньке. 46 метров, наприклад, за $925. Открываешь, ще мусиш чинш заплатить, это такие жировки типу. Ось, і що есть у нас? Есть 2 квартири. Ось, завтра ми домовилися на квартиру, яка коштує, як наша теперішня, 52 метри. Ну, на 52 метри. Наша 42 зараз. Ось така. І ось тепер потелефонував ось ще на таку. Не ведаю, що там бачно. Так само, кольки на метров? 50. На 8 метров больше, ніж наша, навіть ванна є. Ну така дуже коротей. Все, ось так сидиш, гортаєш, читаєш, телефонуєш. У нас є ще місяць на все це є. О. Карацей, я вам трохи розповів, що дитинство я проводив, підлітковий узрост досить, не досить, а цілком був смачної їжі. У
у вучэнні, як гэта все збіраецца, як гэта все гатуецца, працэсы, все такое. Але потым надышлі цёмныя часы для нашай сям'і. Памерла моя маці, і тут ужо мы мусілі самі гатаваць. В сэнсе, дагэтуль мы трохі гатавалі, в сэнсе маці шмат гатавала. Вось, і ужо тады я пачаў ютубы глядзець. Ну, мне хацелася неяк, мне здаецца, праз тое, што я хацеў неяк утульнасць у хаце пакінуць. Ну, таму што ежа ў нас складала. Мы разам сядалі, я запыхаўся, я спарэнчыў з турнікоў іду. Таму што мы часта разам сядалі, снедалі, абедалі, вячэралі. То бок у нас добрая сям'я была, такая сяброўская. Вось. І потым я ўжо пачаў неяк гатаваць, магчыма, свой боль перакрываць, я не ведаю. Напэўна, гэта быў адзін занятак, які мне хацелася працягваць і пачынаць, не ведаю, працягваць рабіць. Вось. І я пачаў глядзець YouTube ужо тады, нейкія цікавосткі, пірагі, нейкія звычайныя рэчы, в сэнсе там нейкае тушанае штосьці, нешта смажанае там, то бок такое рабіў з мясам, нейкія рагу, то бок спрабаваў это все па смаках даводзіць, как это пачаў цікавіцца спецыямі. Ну, карцей, вось такім усім. Ось, асабліва кніжак я ніякіх не купляў з рэцэптамі. Мне і да сённяшніх часоў не падабаюцца кніжкі з рэцэптамі. Я купляў пазней ужо кніжкі, якія больш такія базавыя рэчы расказваюць пра булёны, пра слушнасць, як іх гатаваць соусы, як яны на чым базуюцца. Вось, як там, не ведаю, мяса добра, не ведаю, раздзелваць. Трэба глянуць этымалогію гэтых всех штук. Вось. І пазней, это я ўжо з каледжа выпусціўся з каледжа, ўжо 2 гады папрацаваў у метро. Дарэчы, зраблю влог, дзе я ўвогуле за жыццё сваё працаваў, куды мяне закідвала жыццё. І ў адзін момант мы пачалі глядзець майстар-шэф украінскі з Эктарам Хіменесам Брава. Тут я фотачкі пакажу гэтага найцудоўнейшага кухара. Он з такім імпэтам ўсё гэта робіць. Карацей, калі вы не глядзелі, то раю паглядзець увогуле гэтае шоу. Это франшыза, не ведаю, чыя яна, амерыканская ці ўсё такое. Anyway, дзе мне можа камеру паставіць? Ай, вось так. І працуючы ў метро, такі, мне хочацца нейкага, не ведаю, мастацтва, нешчага новага ў сваім жыцці. Мастацтва ў сэнсе кухні, ежы. І там это так все кайфова, цікава, гатавалася, расказвалася. Я такі, так, я звальняюся з метро і іду працаваць кухарам. Все, у мяне не было ніякіх там адгаворак ці што. І я знайшоў нейкія курсы, і курсы гэта ўвогуле нейкі фан. Там 6 урокаў было, 6 заняткаў, адзін з якіх вось быў вусны. Астатнія мы вучыліся там нешта, у меня кухар сказаў, набудзь цалкам тушку курыцы. Я набыў, і потым ён, ведаеш, як я раздзелваць? Я кажу, ну ведаю, я яму ўсё па суставчыках чык-чык-чык-чык расклаў. Такі, ясна, окей, працягваем. Булёну ведаеш, як варыць? Чыстыя, у сэнсе яны мусяць быць празрыстыя. Я кажу, ну так, ведаю. Вось, і карацей, ну там что-то піцу пакруціў трохі. І там фішка курсаў была, што яны прапаноўвалі стажыроўку на кухні, на звычайнай рэальнай кухні. І вось мяне закінулі на такую багадзельню, закон бутэрброда. Ну, напэўна, вы шмат з вас ведае гэта месца. Вось, мяне туды закінулі, я папрацаваў некалькі тыдняў на стажыроўцы. Рабіў па 10 кілаграм сырных шарыкаў, нейкіх сырных палак, загатовак, котлеты, я не ведаю, булкі, пончыкі, карацей, все ў вялікіх памерах. І вось романтыка ўжо пачала там знікаць, калі ты стаіш на ногах па 12 гадзін. На стажыроўцы я не адкрываў кухню, в сэнсе я не рабіў там перад, не прыходзіў за гадзіну раней, не выходзіў гадзіну пазней, просто прыходзіў там як батрак працаваў. І все, яны сказалі, яны знайшлі кухара на начныя змены, і потым праз 1,5 ці 2 месяцы мне тэлефануе шэф
Віталік і каже, типу, не хочеш у нас працювати? Я такі, хочу. І я прийшов, я месяц попрацював у дзённыя змены ад 8 до 8, 12 гадзін. Яна бесперапынна працавала, гэтая установа. І што? І потым все расфармавалася, і толькі засталіся змены ад 5 вечара до 5 раніцы, а ў выходныя дні до 7 раніцы. То бок гэта альбо 12 гадзін, альбо 14 гадзін ты працуеш. І плюс вы мусіце разумець, што это закладаецца гадзіна перад ты прыходзіш, робіш загатоўкі, памідорчыкі, цыбульку падрэзаць, булкі паставіць, таму што там амерыканская кухня, мы гатавалі бургеры, свежых котлет нарабіць, свежых булак нарабіць, замесіць. Мы, дарэчы, на лідскім квасе іх рабілі. Ой, кваса у нас было да халеры. І то бок у выходныя дні ты працуеш по 16 гадзін. Калі у тебя выпадаюць змены пятніца, субота, ты 2 дні працуеш по 16 гадзін. То бок можете подлічыць 48 гадзін 2 дні, так? 2 сотняў. І з іх ты 32 гадзіны працуеш. То бок у тебя застаецца 8 гадзін типу на сон. Так? Я все слушно подлічыў. 48 гадзін і 32. 16. Окей, ну, 32. А табе ж даехаць мне гадзіну яшчэ. То бок 6 гадзін на сон, а яшчэ типу пачылі, ну, карацей. І 34 месяцы мы працавалі ў трох, то бок у нас былі змены 2 праз 1. То бок у тебя один дзень типу паспаць і зноўку 2 змены. Ты 2 змены працуеш. Я так працаваў першую начную, гэта выпала на Хэллоуін. І там же ж у гэтым законе бутерброда, каб вы разумелі, там былі такія зніжкі акцыі, што ад 5 увечары до 7 2 коктейлі, там ці 2 шоты, наборы па кошце аднаго. І там і зранку у выходныя дні таксама гэта было ад 5 до 7. Мы іх оркамі называлі. Это людзі, якія прыходзяць, просто нажираюцца. Ладно, спачатку змены. Але напрыканцы і все прыходят і уже готовы кухню зачиняць, все, замывацца, зачышчацца. Прыходят пить, жрать, а ты уже просто, у тебя уже нема сил. У тебя уже просто нема сил. Ой, і я вам зараз рассказываю, до речі, мне ж влог, я могу рассказывать истории. Я вам зараз рассказываю истории с кухни. Ну, таки локацию зменю. Давайте, гісторыя нумар 1. Кухня знаходзілася на цокольным паверсе, так? І там такі вось невялікія вакенцы былі, і пад вакенцамі стаяў фрыцюр. І адной змены, гэта не на маёй змене было, гэта на змене шэфа было. Шэф кажа, я штосьці працую, рэжу, там стаю на раздачы, все такое. І чую, штосьці гэты фрыцюр пачынае страляць. А ён пачынае страляць, калі альбо там штосьці смажыцца, так? Альбо вода туды трапляе, кропелькі, там штосьці такое. І ён кажа, я галаву паварочваю, а там хтосьці сцыць просто бязбожна, сцыць праз там, я не ведаю, ці там была вось гэтая маскітная сетка такая, просто бляха туды сцыць, і гэта ўсё ў фрыцюр. Ой, гэта першая гісторыя. Вы там уже смеецеся самі, я ўжо гэтай гісторыі расказваю мільён раз. Это фальклор. Наступная гісторыя была на маёй змене. Я стою, працую, поворачиваю голову, а там мужик просто с такой альвары, что там, не с крыницей, мне здаецца, моцная, залетает таки, а где тут можно орешки купить? Я ему, короче, насыпал орешков, и он пошел. Потым было на змене моего зменшчыка тое, што один алкаш падбрыў курыцу. І ён типу посмажыў курыцу на заготовкі, паставіў, ну і ён, карці, падбрыў курыцу. Так, што далей там? Мне быў спачатку напарнік, а потым зменшчык. Вось, напарнік такі, мішаня. Вось. Ён парушаў усе твае уласныя межы, і все такое, мог так до твара далезть. Карцей. Ладно, я з ім прызвычаюся працаваць. Вось. І неяк мы размарожвалі мяса, і там вось такая сукровіца натекла. А я ўжо казаў, што мы булкі рабілі на квасе, і ўсе хацелі папіць квасу. І Мішаня так наліў у шклянку гэтай сукровіцы, і такі бармена такія покликал, так, я хочешь квасу? Она же падобна по колеру была. И он сёрбнул этой жижи.
Карацей, почалася такая, ну это была помста, почалася помста, і он быццам бы такі, окей, ладно. І Міша так любіў падвыпіць, п'яных вішань паесці з настой. Карацей, все, он гэта так вось, як тут кажуць, прыпадаў за тым, увельбаў. Карацей, улюбёная яго была страва алкаголь. І аднаго дню змена ўжо скончылася, гэты бармен, там ж калі наліваецца піва, знізу такая решотка ёсць, і туды сцікае ўсё, што насцікалася. Ну і ён тады бярэ гэту анучу, якой ён все там стойку праціраў, тое піва збірае з ганучы так. І такі мішанне півка выйдзеш. Ну і все, мішанне папіў такога піўка. Ой, карцей, шмат было гісторый. Адзін раз нейкі былы амонавец, амапавец, карцей гаўно вось, просто ўваткнуў нож у барную стойку. Напэўна, гэта быў ён. Карцей, он потым на кухню залетеў, Мішаня такі ў стойку. Ну вось, што, Мішаня з кухню мог абараніць нармалёва. Один раз там, как вы разумели, тая вось хозяюшка мы называли людей там уборщицы, ці як там, хозяюшки. Одна вось была такая жанчына Ірына, яна на мільёнах прац працавала, заливала яшчэ алкаголь недапіты, свою барматуху там рабіла. Аднаго дня яна мыла посуд, вось так кран стаіць, дзе яна мые, і яна галавой вось так на кране, вось так кран, вода льецца, і яна так заснула. Карцей, было, вось, разумееце, было і смешна. Ось, то бок, гэта гістэрыка нейкая была. Шмат людзей у гэтай сферы харчавання працуе на рэчывах. Сэнсе, алкаголь гэта самае безбожнае. Вось. Наркотыкі, всялякія, якія вы толькі захочаце. Это можа быць. Таму што 16 гадзін папрацаваць просто цвярозым, я не ведаю, ну ты не можаш. І мне здаецца, вось я карацей, спойлер, праз год я сышоў з кухні, за гэты год я ў хаце нічога не гатаваў, я сапсаваў усе адносіны з Вікай тады. Карацей, быў цяжкі год, я кажу, это быў як гістэрыка просто. Ён і весёлы быў, але і вельмі цяжкі. Я ў хаце амаль не знаходзіўся, я заўсёды быў невыспаны, я не хацеў нічога ад жыцця гэтага. Ногі мои балелі заўсёды, я не хацеў хадзіць просто. Потому что ты навучыўся ўжо так стаять, такую опору трымаць там на пяткі, на носку, 16 гадзін. І калі я кажу 16 гадзін, гэта не значит, что вы працавалі і потым 2 гадзіны сидзіце. Типу, у месцы, як закон бутерброды, заўсёды былі людзі. Бывала такая штука, што мне Віка тэлефануе, такая о 5:00. Мы ўжо адчыніліся, дзверы все адкрыліся. Людзі ішлі, пазаказвалі напояў, пачалася гатоўка ежы, летка на вуліцы ўжо адкрылася, паставілі. І я кажу, Віка, я табе патэлефаную праз 5 хвілін. І я їй тэлефанаваў о 10:00, праз 5 гадзін, таму што я не мог адысці. Ты просто, у нас такое было, что-то сыты бармен, п'яны повар. Вось. І калі штосьці бармену трэба было, я яму гатаваў, без ніякіх грошаў, спісваў, не ведаю, все такое. А ён мне гатаваў, у мяне такая валюта была, белый русский. Ну, можно сказать, беларускі, вось, разумееце, там водка, калуа, вяршкі ці малако, я не памятаю, вяршкі, напэўна, нейкія 10%. Вось, ён мне ставіў такія для Лонг-Айленда такую шклянку, і я его пацягваў, у меня трубочка так стаяла, саломінка, я пацягваю музыку, ты включаешь на максы. Калі моя змена была, я там метал мог включить, Мішаня і шансон включаў, мы з ім шуру слухали, пад шуру працуецца, уначы, калі ты о 3:00 ўначы працуеш, Мішаня там под оливарой свою золотое, я под гэтым белым русским, и ты просто бомбишь холодная луна, вот это, почему холодная луна, и ты просто там, ты не верь слезам, и ты все, шура, это, ну, типа топ для ночных змен. Он один раз бутырку ночью включил, карцей, садомия нейкая там была. І вже праз паўгады працы я свайму шэфу сказаў, слухай, Віталік, напэўна, не, я уже типу все, I'm out of it. І ён такі, слухай, мы зараз будем рабіць две асобныя змены, і нам патрэбны сушэфы. Карацей, мне і таму Мішані прапановваць ставаць сушэфамі, больш абавязкаў, той же самы кухар, просто я яшчэ пільнаваў, сачыў за прадуктамі, за іх набыццём, за гэтых харчэй усіх. В сэнсе, мне трэба было на свае змены і на наступныя змены замаўляць ежу, прадукты і усялякі складавы, там алкаголь на барне для кухні. І што яшчэ?
і списывать тое, что гніе там, сапсавалася, все такое, і трэба ж, ну, ты не можешь просто все списывать, ты мусіш так разлічваць, каб мінімальна списывалася, каб ты заказаў там 3 кг памідор, і ты разумеў, што 3 кілаграмаў хопіць вось на 2 твои змены, там умоўна, не ведаю. Вось, і все такое. Ну что, готуем той самый найлепший, самый nutritious, самый смачный салат с тунчиком. Нам спотребится. Я беру 5 яек. Короче, пропорции можете робить сами. Я беру яйки, я беру зеленину. Зеленина может быть и айсберг, и шпинат. Короче, миксы, мангольды, татары, все такое. Короче, я беру завсёды руколу. Нам спотребятся томаты. Лепей, як найбольш спелые такие. Нам спотребится еще селера. Не так шмат, некалькі сцяблінаў я возьму. Ось так, можна сказаць, 2. Нам спотребится сам тунец. Я взял у алею, бо не было у власным соку. Вось, у алея не раю брать. Это я взял на свою рызыку, скажем, на свой страх. Яны невядома якой якости. Я додаю орешки вот такие. И для соуса нам спотребится сок с цитрины. Нам спотребится горчица. Нам спотребится увогуле мед. Але я вот такой сироп додаю. Ну и олей. Экстра цнотливый. Я завсёды починаю з чаго? Я починаю з тунчика. Я зараз солью олей вось гэты, і ён нам не спатрэбіцца. Я памятаю, што гэты рэцэпт я выкладаў на інстаграме, кажу, на тиктоцы, калі пачынаў весці тикток свой першы, асноўны, самы лепшы. Вось, і нам трэба расцерабіць яшчэ тунец. Вось, і мы былі ў Чарнагорыі, а там такія былі спелыя таматы, такая зеляніна, карацей, адвал кабіны. А вось гэтую бляшанку не выкідаем, пакуль адстаўляем, яна нам спатрэбіцца, вы далей пабачыце для чаго. Вось. А растаўклі тунчик. Что далей? Далей помыем томатики и порежем их. Ну, пахнуть с помидорами. Лайфхак. Хочете вырезать плодоножку только один раз? Режете не по центру, не праз эту дубку, срачку, а сбоку яе. И тогда вам один раз потребуется вырезать. Вот. Калі вы працуеце на кухні, вось такія дробязі, яны эканомяць вам, ашчаджаюць вам час. Вось. Я режу такими кубиками. Вось. Ось такими. Ну, яшчэ не самыя такія салодкія, але не пластиковые. Добра. О, яны былі такія сачыстыя. Які быў плюс працы ўвогуле на кухні? Ну, вядома, што гэта адразу плюс і мінус. У хаце я не гатаваў. Праз што? Праз тое, што першае, я не хацеў гатаваць, а праз другое, што насіў ежу з працы. Я насіў курку, не ведаю, я насіў панкейкі. Вось Вікі яны вельмі падабаліся. Панкейкі былі звычайныя панкейкі, яны прамазваліся згушчонкай, а потым слой быў з творагам і са сметанай такі, вось мумус рабілі перабіты. Сцябліны таксама мыем. Дык вось, я іх любіў насмажыць. Все адно тыпу цеста выкідалася, калі яго не пасмажыць. Вось, яно напрыканцы змены выкідалася. Рэжам на невялічкія такія паўкольцы. Чым таньшэй будете рэзаць, тым смачней будзе. Вось. Дык вось, насіў што? Я ж в законе бутерброда працаваў. Бутерброды насіў, сялякія сабе. З нейкай там шынкай рабіў, з нейкім соусам. Я трохі ў шыр тады пайшоў, набраў вагу праз всякие бургеры. Вось. Трохі падрэжам руколу, каб яна невялікімі лісткамі была. Яйкі. Для яек у нас вось ёсць такая штука. І вось так яго рэжаш. Вось. І все. Арэшкі. Арэшкі трошки можна падрабіць, і так будзе прасцей жаваць. Один раз на штат памятаю, на штат, то бок на персонал.
приготував цілий рондель, ось такий гігантський, холоднику. І у нас була бульба, ну, бульба фрай, фритки звичайні. І я їх насмажив, і холодник обов'язково на воді, на тим, де бураки варяться, і потім бяліш її сметаною. І все, і всі уплітали цей холодник за 2 щаки. Ось. Наверное, так цікаво, як комунікація відбувається. У мене не було огурков, чого у мене не було огурков, цієї зеленої цибулі. Я пішов у сусіднє місце, Маке-Маке називається. Ці називалося, я не веду, зачинилося воно чи ні. І я ось там пішов і брав цибулю, позичив. Позичив огурці, ці цибулю, огурці кажу. Огурки, ці цибулі, не пам'ятаю. Ци-ци-ци. Коротей, для чого нам була треба взяти бляшанка? Кажу. Берем. Добре так, горчиці. І вона от я ще візьму. Коли вона не ядрона, то ось, коротей, таку добру лишку велику. Потім туди трошки сиропу меду, там, може малу лижечку, неду, чайну. Раз. Нам спотребиться туди сок з цитрини. Ой, там уже костки, бляха, повалились. Ось. Ось так костки достаються. І олей. До речі, добре так само з олеєм з гарчичним робиться. Не робив з сланечниковим нерафінованим. Ну, я не думаю, що це добра ідея. І добре так олею наливаємо. І зараз нам треба зробити емульсію. Для того і додається сок з цитрину. Даємо, не веду, цитринний сок з цитрину. Ми просто відельцем зараз будемо збивати до такої консистенції оксаміту. Ну і ось воно з'єдналося, бачите, яке воно оксамітове. На смак? Ой, добре. Ну і все. Як казали у тим відео, охапка дров і плов готов. Короче его, без ніяких оздобов, оздоблення, не ведаю. Просто смачно, хутко, корисно. Не ведаю, як хочете. Коли вам сподобалося це відео, подписывайтесь, пишите комментарии, пишите ваш козырный рецепт, что вы готовите на вечеру, когда у вас 20 хвилин, шаурма не заличивается. Вот. И все, покуль.